Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. John Ribello, Vasai. I am from Bombay, Vasai. Just now I landed in गोवा आणि आम्हाला माहीत पडलं इथे आजपासून नवेना चालू झालेत. तर आम्ही सेंट फ्रान्सिसचे दर्शन घेण्यासाठी आलेलो आहोत. मी आणि माझी फॅमिली आहे, मिसेस आहे आणि इथलं वातावरण बघितलं एकंदरीत मला खूप चांगलं वाटलेलं आहे. एकदम सुंदर आहे, मास वगैरे आहे. आम्ही ह्याच्यानंतर परत येणार आहोत आणि फार सुंदर जागा आहे. मी जवळजवळ आता थर्ड टाईम येत आहे इथे, तिसरा टाईम येत आहे. मला जागा ही जाम आवडलेली आहे. सेंट फ्रान्सिस झेवियरचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो आणि तुमच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करतो. थँक्यू. आंतनाथ पोंटे सांवासनड्या सान येयल्या. सदांच गोंयच्या साहेबा लागीं मागतालीं म्हाज्या पुताक बरे भाशेन घरांत हाड म्हणून. आनी गोंयच्या साहेबान म्हाजें मागणें आयकून म्हाज्या पुताक वडे संस्थांनी बरे भाशेन घरांत हाडलो. येतलो तो आतां 2 तारखेक तेजो बर्थडे आहा, त्या दिसाक येता देवा भाशेन सदांच वर्सा. म्हजें नांव क्रुजिना ग्रेशियस. हांव गांवान वेलसांवचें मारगांव. गोंय साहेबाचें एकदम वार्त आसतालें. म्हज्या भुरग्यां पासत हांव मागोंक चड करून येयलां आनी म्हजे भलायके पासत म्हाका विस्वास आसा गोंय साहेबाचेर. हांव आंतोनियो जेरोनिमो डायस, गांवान माजोड्डेचो. म्हजें प्रोफेशन फुटबॉलर. हांव गोंय साहेबाक आर्गां दितां. आयज ताच्याच आदारान हांव आनी म्हजी फामील खुशाल आसा. आनी सजमतां फुडाराकूय गोंयचो साहेब आमचे फामिलीक आनी सगल्यांक जी गरजेवंत आसात तांकांय आदार दितलो म्हण. देव बरें करूं. म्हजें नांव मारिकोसांव फेर्नांडीस. हांव मोरजेची. आमकां गोंयच्या पायचेर वाट आहा. आमी पयल्याच नेनाक येयल्या वायच. म्हजें नांव कार्मेलीन. आमी मोरजेची. जायतो म्हजो गोंयच्या साहेबाचेर वाट आहा आनी जायते मागलेले आमकां वस्तू मेवता. My name is Fatima Fernandez. I'm Anthony Bastin. And we are come from Mungul for the first novena. Actually, we came all the way from UK, but we was so happy that we could attend the first novena of Saint Francis Xavier. From the childhood, we have got the great faith of Saint Francis Xavier for his all blessings, and that is why we came to take his all blessings. Thank you. Every year I'm coming here in Old Goa, and I'm Father Francisco. The name is after the Saint Francis Xavier. My mother always used to tell me, and she used to bring me when I was young in this place. I don't know that I will become a priest one day, but there is hand of Saint Francis Xavier because of his devotion. I have fervent love for him, not because I have his name, but for his courage and his devotion to Jesus Christ. He has spread the good news of our Lord all over the world. So I'm very much devoted to Saint Francis Xavier.